Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, adda ka matan maribanang, kasangsangpot mo ka, day. Ay, wen mare. Ay, ada ngamin natay akabagyan, may iji aday ho. Ay, damag ko animanin kuwarog ti adda papanan na ita. Wen mare, angem sabali mo ti papanan na. Saan nga iji naggapuak? Ay, wun ata sa bali mo tinagapuam. Kun sa bali mo tinagapuan da ka ni Kapitan. Saan ka di mo't amapan ni Kapitan? Mapan kumaa, agam kasanungay dagitinwang kan ba kami. Asino ngay ti mga sikaso kadakwada. Saan mo ka di akabaulan? Ay, kabuteng ko je baka, tagkamat mare. Dagiti aso, manok, pusa, kan patulaengan ti asikasuag. Ado ti aso yo, ta ako na yo apara bantay. Ngam di ka mo't makapanaw, tawan mo't mangbantay kadakwada. Ay, wen nga ron mare. Agbinantay kami Nay, nakasukat ka mag. Kastam ka day amapan ijay bangkag. Sana ka mapanidya bangkag ita? Papadam nga raw, di mo ko na asisyak manan ti mapan ijay bangkag. Ano sambasitin Awan nga mingkait ni Kuaraw. Apay kumano awan ni Kwaraw. Ay kita mo muna. Siyak ti kang runa nakadwa ni Parinteng iji barangay hall. Anya kumatisaad mo, taing ka makibibiyang ijay. Imbag kumaano tanod ka mag. Saan mga road? Ay uray sana katanaw ta kumparik mo ni Parinteng. Oho, oray kumparay. Di na kayat asawan. Asikatimang sublat kadagiti aglangan. Apay kumasaan ngay. Dagiti daddo maatanaw timang sandikin ni Kwaraw. Saan kat asika? Anya ka diti maipaimikin ka, tatabadong. Nay, apay ang nakatugaw ka ititugaw ni Kuaraw. Agsipaw, tasyak tinadutukan nga acting chef. Kabayatan ti kaawan na. Apay ngay asika. Apay imbaga na kadiking ka. Agsipaw, tasyak ti kaalibtakan at tanod. Iso siyak ti dinutukan da. Oh. Anya, kasanua ngay. Na. Katsyak mo ti number 1 na kumpari ni Parinteng. Ay, pasensya kan tatabadong. Lakay ka nga minain. Anya. Saan ka na makakamat no adda kamatan mi iti rabi. Sapay kabuteng mo ti aniniwam. Oh. Maaramid mo nga ta ti pagrebangan ni Kuaraw. Oo ikagumaak. Nagpigsa kan na alibtakak. Kamatek na kita managdakdakay, sure eging iji murdong tilubong. Oh! Nay, apayakas ka nagkukurot a manok asumungad. Adda ka di parikaw. Maday ti naramid ni Parinteng. Apay, anya ti maday ngay naramid na. Jay mitin may sa atanaw ti pinagtugaw na akas acting chef. Awan mo ti makitak amaday iti naramid na. Amuna tinagpilay. Ay may sa kamay. Siya kumaan number 1 na kumpare na ti dintukan na. Saan nga rod amabalain? Dagiti alirtaw ti dutukan na. Impagapo na kumamot tin ti panagkumpare may. Nariga mo nga may ngaylawlawag ken ka badong. Apay kumaan narigat ngay lawlawag. At daki di papaburan na dadya bating-ting. Surun kaun. Ay, imay din di pari badong iji barangay hall itay bigat. Apay kumano imay. Adda karbengan ti asino man amapan ije barangay hall. Ay, depende ano niya ti gagara jay taaw. Oh. Apay, anya aya ti ginagara ni Pari Badong. Ay, iso ka no ti sumukat akas acting chip. Da, Ta iso ka no ti number 1 akong parit. anya. Ay, pagkukumparyan aya ti panagbalin atanod. Mabalin aya nga agtanod ti dandan ni saan ama kataray. Ay, day ka nga ron ti imbagak. Ti dinutukak anang sukat ka ni Kuaraw. Ta napartak. Hanggang saan lata amapnak. Ay, piman met Pari Badong. Nagngato ti ambisyon na. Eh, win nga raw. Eh, kas laki din adda sakit tinakam na sa akin. Tapno saan nga agsaksakit tinakam na.
Ilawlawag muntukan kwa na no agkita kayo. Italaang nga umayak dito'y Tersina. Adda kamot gaya maun Maribanang. Ay, wen, Mare. Kasangsangpet ko idikalman. Kat, kumusta ngay? Kastoy lata amaray, awan nagbaliwan ti amay. Noan niya ti pinanawam, isulat ta ti sang petap. Isungarod nga imayak dito'y Teresena, tapno agkikita tayo. Kailiw kumot kat ti panagpapatang tayong agkukumare. Ay, maray, awan lat insangput mo anaggapo ijay lugar anapanam. Nadamot agar aramid iti souvenir. Ay, nagpaaramid akman iti agpapada tayo nga ibitin iti salas. Ha, kasla chandelier. Chandelier. Ay, awan kas jay kaw. Napintas nga men nga iararte iti salas. Magustuak. Mabit lang teruar ko dito dakkel abag ko. Na, adamot ngagpay sudakkel abag dita abay mo maray. Alamang raud. Wen mare, mabit lang Oh, adoy mare. Agpapada tayo. Ay na. Ay, nagmayat mo tayo maray. Madaw, mga lakaman iti pagbatayam ta ibitin mo day taw. Nay, nagpintas mo daytan. Nanggatangan. Nangina siguro dayta Impasarabo ni Maribanang day taw. Impaaramid na kano ijay napanan na lugar. Ay, imbag man tayo lakaman na ka. Nangina siguro dayta, tuyang. Nanginalakit day. Ay na, italaang nakakita ak iti kastaw ba daw? Maragsakan ak iti impasarabo ni Maribanang. Itatapim manaw ni Kwaraw. Iso, may ti isasangpet ni Maribanang. Wan, nawagan ka ni Kapitan Asumang pagtapno at nakaduan ay jibalayda. Tanay, awan mo't ni Kwaraw, pimanaw. Mabayagan nga tamot ni Kwaraw, ijinapanan na. Kaslakas tamot timbaga ni Maribanang. Adayo ka nung amain, ijay napanan na. Ay, di nalakit impasublat kanya ti trabaho ni Kwaraw. Nadayta ka manun. Saan mo nga rod amabalain? Mabalain! Anya kita sanay. Kumpare nga ron ni parenting kay. Masapaw lamang panunutak iti pamuspusan. Tapno madadael ti liderato na dahi diyang acting kay. Iti kasta. Saan taon nga iso ti matutukan? Anya ti tantanamitim mau ba daong nasiputang kakag, idi munaga dito salas. Ay, dayamay. Tila di ka madlaw, may. Jak lapat yan nga karkararag ka, tanak kami suot ka mag. Saan mo't anak kami suot yung kararag? Ay, agtal na ka man tuyang. Adala nalagip ka. Nadala na lagip mau. Apay ngay nga rod ngagtantanamitim ka. Akas kalamang gagamod nga agur orasyon. Ay, saan man natila sasawan? Ay, panawan ka man langay. Na, papanam ka trabain. Ijay Gloria. Na, makadanon kaya ijay Gloria. Di ka pa'y makita nga kararang. Ay, ada nagreklamaw anapukawan iti dakkel kanu apataw. Idi kanu rabi, tanod usay. Ha? Anya purok ngay, Kapitan? Ije kanu purok uno. Di ngay inawagan da iti purok maligaya. Happy. Ha? Apa nga inawagan da daya purok iti maligaya, Kapitan? Kanayon kanu adaragsak dagiti tattao ijay. Agbabarkada kanu dagiti babae ken lalaki. Awam mo ti madamdamag nga aggugulo ijay, Kapitan. Awan tanasingpet dangaron. Sanda aman nakigulo. Agbabarkada dangaron. Ng mapay ngay nga da napukawan. Amang ano ada nagapo iti sa bali apurok. Sige nga raw ta ingkam agronda jay, Kapitan. Masapaw asaan ama ipakaamaw kadagiti tao ti ipapanmay. Apay nga diyo ipakaamo. Kasano nga matiliti agtatakaw? Noam muna mga agronda kami, Kapitan. Ha?
Ay, oo nga. Ang galing-galing ng napanunot mo. Kasta ati acting chip ka nun. Nujak agkamalay si katinapukawan iti pataw. Gusto ak ka di manang. Pudno day ta. Sapay mangukup day jay. Ha? Madamang aguk-ukop. Sayang dagiti ukupan na. Ay ke tapno sana masayang. Ilambong maun. Balot siguro tam dandani makaukaw. Kano pati itlog inalat agtatakaw. Aya? Ay nagluko mo na itang agtatakawan. Nagrawit. Ay, sayang day jay. Napukawan kami lang aruden iti pato. Pati itlog inaladapay. Uray kumano imbati na matitlog. Tadda magkukwayaw. Kumaa. Sayang ti pato agraman itlog. Ay nagdawil ka datang agtatakawan. Ay intun rabi ay. Ipagod mo ti dakkel akawitan iti arubayan mo manang. Ay sana. Ang mga nuumay naman alaan. Saan tagyang kami iti nalingad? No may nalain. Makita may. Huhuliin namin. Kasta ka day. Oo. Ang agalibtak kayo nga rod Ang mga numaala na ti kawitan apato. Sayang. Di ka kadiagdanag. At da kakadwak nga aglingad. Saan ang makalibas tatakaw. Kapanamanaan ka trumabain. Ay, unay mo day tuyan. Apay, security guard kaya. Tadamagam la amin na napabanan ti tao. Apay no adda papanak di mo damagan. Ay, inak makipatpatang lang, di takaruba. Kano pa'y nagbalin ka amaritais? Maritis sa sasaw, Mike. Ay, di nakitultulat ka nagiti kukumaray. Agmamaritis kayaw, nagsasara kayaw. Uray saan kami nga agsasaw iti sana pudnaw. Mupay ngay. Ang mga numatungtong yo amin na dirumrumbang. Anya kumadirumrumban. Inakiday. Saan mo, ngay balon ng tiruangan, no rabi ay. No di mo kaya't ang madisturbo titurog mau. No sumang pweta. Ilukat kong tulatan. Awan mo tin pagod mo akawitan dito arubayan niya manang. Ita ka din, ti panang ipagod ko. Wen ata sumip ngeten nay. Agyang kami met ijan ay. Nalingad. Umay ko mga rodje agtatakaw tapno matiliw. No maipagod maun itiruar ti balayaw. Idepom ti silaw Tapno pagaropon ti agtatakaw naturog ko yaw. Wan, sigurado nga aguni ti pato no addamang tiliw. Hindi na mala matiliw adagos at nakapagod. Masapol apog sa atin na pa'y titalay. Sakbay ang makapanaw. Sigurado lakit di nga agkwak-kwak ti pataw no matiliw. Talyak iti atidag tapno di na pagaropon ang nakatalay. No mangagmay nga giryag ti pataw. Rumkwas kami matan iti naglemengan may manang. Sige, iyon ko matan ti silaw tapno makita tayo no asino. Awan ti silaw, idaglawlaw. Sigurado ang nakaturog da. Ay, umasidegak man, iti arubayan da. Adda manan pataw, iti arubayan da. Ay nagkasatakan. Inayadag agamatan. Adda ita. Kilatan nagsilang. Ay, tumarayakan. Itaray ko ti pataw. Adda magayang paatid nung katalina. Ay, nagpatinggan di talay. Ay, mapatungamang bla bla bla. Sika magayang tatakaw tatabadaw. Ha? Kakatwa, tiliman tayo. Ay, wah. Ay, pangasiyaw. Saan ang agtatakaw? Di da kumaipan ni barangay haul. Saan ka ding agtatakaw ti awag iti mangala iti di na kukwa tatabadaw? Ay, inaramid ko lang dayay. Takwa. Madala kaya't ko ang mapasamak. Anya kaya mo mapasama ngay? Kuha nga bahin. Pinadas ka no, kabailan nyo mo lang at iliwan ti agtatakaw. Kasta. Kay, nangipanam ka dagiti tinaktakaw mo ngay. Ay, kuha. Inlakaw. No inlakom ti di mo kukwa. Di takaw latta. Ala, intayo ijayan ni Kapitan. Agsungbat ka ita, tatabadaw. Yeah.
Nagloko ka matin pare. Si kam gayam takaw. Ay, pinadas ko laang no naalibtak mo't laang ti dinutuka makas chip tanod pare. Ay, san apadpadas ti agala iti di mo kukwa. Tatakaw da jayan. Ay, kunak ano naalibtakak. Aha. Nalalibtak gayam nagititanod pare. Win ata daw. Tar aramiden mi mati pagrebengan may akas tanaw. Ay, pakawanan ko ma. Saan kayo gayam asinsinan na tanod? No nasakit tinaka mo paray. Di mo ko maidalan iti panagtakaw. Ay, wan gayam pare. Ay, madya talaga tinaramid kaw. Nakulaapan ti panunod ko. Gapo iti sakit tinakam kanapay. Kita mo? Tinapatagparay. Saan mo nga ulitin? Ay, wan paray. Ikaray, saanayn. Inakpay nga rod mangirimidyaw iti pagbayad kaw. Mangted ka man iti pagbayad ko tuyan. Anya ti bayadam. Natiliwak ngamin iti rabi. Anya ti nakatiliwam. Ay, pasensyan tuyang. Gaputa kayat ko adadaulay ni acting chef. Inak inala ti pato dahil jay purok unaw. Anya, naaramid mo na ita. Ay nagdakas kan ba daw mangibabain ka? Ay, sorry tuyang. Kunak no agbaligi ngam naalibtak magayam dahil nadutukan at chiptanod. Anya tinaknakan mo, takayat mo adadaulan tilidirato tinadutukan, ha? Kunak no nalaingak. Angam nalalaing damagayam. Ay, saan na maulit tuyang kaw? Ay, suray. No saan ka lang nga asawa ba daw? Ah. Bayak ngay balod na ka ijay ilay. Tapno agnakam ka. Ay, saan mo tinatuyang ka? Maasi ka kanya ka. Ikaray, saan kong nga raramidain? Talaga saanan? Tano ulitin pa'y. Siyak amis mo, timangidarungkan ka. Ay natatabadong. Di ka agaramid iti may kaniwas, nga uray pa'y nasakit tinakam mo. Nasa isaya at lata, ti agaramid iti umno. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron nalika ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay itingkay panagdangag.